Nguhaye ikaze mu makuru yo kuri uyu mugoroba tariki 10 Gicurasi 2026. Ndi Samuel Baraka. Dore ngingo amakuru yacu aza kugarukaho. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko inzego z'ubuzima zirimo gukurikirana hafi uko indwara ya hantavirus iherutse kugaragara muri bimwe mu bihugu ihagaze. Mu buzima nanone mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Rulindo mu bitaro bya Kinihira hatangijwe igikorwa cyo kubagishaza bikozwe n'inzobere mu kubaga amaso mu nzego z'umutekano zirimo ingabo na polisi. Mu gihugu cy'u Burundi ho biyemeje kuzamura dosiye y'indege ya perezida imaze imyaka 10 iparitse Madrid. Andi makuru ibitangazamakuru 9 byo mu Bufaransa byahagaritswe muri Niger. Ikaze ku makuru arambuye. Reka twanzikire ku nkuru ivuga ko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko inzego z'ubuzima zirimo gukurikiranira hafi uko indwara ya hantavirus iherutse kugaragara muri bimwe mu bihugu ihagaze. RBC yanagaragaje ibyo abantu bakwiriye kumenya kuri iyi ndwara kugira ngo abantu bakomeze kwirinda. Hantavirus ni indwara iterwa na virusi zikunze kuba mu ngugurnyi cyangwa se inkegesi ibizwi nka rodents, cyane cyane imbeba. Abantu bashobora kwandura binyuze mu guhumeka umwuka wandujwe n'inkari, ibisigazwa cyangwa amacandwe y'ingugurnyi cyangwa inkegesi. Gukora ahantu handuye umuntu akikora ku munwa, ku zuru cyangwa mu maso. Kurya cyangwa kunywa ibiribwa n'amazi byanduye. Ubwoko bwa virusi bwagaragaye muri iki cyorezo bwitwa Andes virus. Nibwo bwoko bwonyine bwa hantavirus buzwi ushobora kwandura hagati y'abantu, nubwo biba gake cyane kandi bigasaba kuba abantu bicaranye umwanya muremure cyane kandi begeranye. Dore ibimenyetso bya hantavirus. Ibimenyetso bishobora kugaragara hagati y'icyumweru kimwe n'ibyumweru 8 nyuma yo guhura n'iyi virusi, harimo kugira umuriro mwinshi no gutitira, kubabara umutwe, kubabara imikaya no mu ngingo, umunaniro, kuribwa mu nda, kugira iseseme, guhitwa no kuruka. Mu bihe bikomeye umuntu ashobora kugira inkorora, guhumeka nabi, kubabara mu gatuza, indwara zikomeye z'ubuhumekero. Kubera ko ibi bimenyetso bishobora gusa n'iby'ibicurane, influenza cyangwa se grippe, malaria cyangwa COVID-19, ni ingenzi kwihutira kujya kwa muganga mu gihe umuntu arwaye. Reka dukomeze tujye mu Majyaruguru. Nkubwire ko muri intara y'Amajyaruguru mu karere ka Rulindo ku bitaro bya Kinihira hatangijwe igikorwa cyo kubagishaza bikozwe n'inzobere mu kubaga amaso mu nzego z'umutekano zirimo ingabo na polisi ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima n'umuryango mpuzamahanga udaharanira inyungu The Fred Hollows Foundation usanzwe uvura indwara z'amaso. Iki ni igikorwa cyatangijwe kuri iki cyumweru tariki 10 Gicurasi 2026, aho abantu 69 aribo bazabagwishaza ku bitaro bya Kinihira, bikazakomereza mu turere twose tw'igihugu, cyane cyane hibandwa ku bantu bari hejuru y'imyaka 50. Mu yandi makuru reka nkubwire ko u Rwanda rwanenze MONUSCO yamaganye ibitero itagaragaje ababigabye. Guverinoma y'u Rwanda yanenze ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO bwamagana ibitero by'indege nto zitagira abapilote bigabwa ku basivili, ariko ntihagaragazwe ko byagabwe n'ingabo za leta ya FARDC n'abambari bazo. Kuwa gatanu tariki 8 Gicurasi 2026 nibwo ibitero by'indege nto zitagira abapilote beruka kugabwa n'ingabo za guverinoma ya Kongo FARDC ku baturage batuye muri teritwari ya Masisi, bigahitana abasaga 30, abandi bantu benshi bagakomereka. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko bibabaje kuba MONUSCO yamagana ibitero byagabwe na guverinoma ya Kongo, ariko ikirinda kubagaragaza mu matangazo isohora. Minisitiri Nduhungirehe yabonye gutanga ingero za hafi aho MONUSCO yagiye itangazaho ubwicanyi ariko ikirengagiza nkana guhitura ababikoze. Kuwa kabiri Mutarama 2026 ingabo za FARDC zagabye igitero muri santere ya Masisi mu bice bicungirwa umutekano na M23, byatwaye ubuzima bw'abasivili 10, abandi 50 barakomereka. Nduhungirehe ati MONUSCO yamaganye iki gikorwa ariko ntiyagaragaza ababikoze, kandi abashinzwe ubutasi ba MONUSCO bahise babamenya byoroshye, ahubwo bagarukira gusa kugusaba iperereza naryo ritigeze ribaho. Reka twambuke imipaka y'u Rwanda tujye mu gihugu cy'u Burundi, aho amakuru avuga ko biyemeje kuzamura dosiye y'indege ya perezida imaze imyaka 10 iparitse Madrid. Kimwe mu bitangazamakuru byo mu gihugu cy'u Burundi kiyemeje kongera gufungura dosiye y'indege y'umukuru w'igihugu igiye kumara imyaka 10 yaraheze ku kibuga cy'indege cyo mu gihugu cy'i Burayi yarahapfiriye. Indege ya perezida w'u Burundi yo mu bwoko bwa Gulfstream 4 yaheze ku kibuga cy'indege i Madrid muri Espagne, aho yagiye gukoreshwa ariko bikagaragara ko ifite ikibazo kitahita gikira. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza ko yatekereje kugurisha indege y'umukuru w'igihugu kubera ko imaze gusaza kandi ishobora kuba ikibazo. Yanayishuye ko yatekereje kugurisha iyo ndege y'umukuru w'igihugu mu byuma ibizwi nko mu nyuma.
Ikinyamakuru RPA cyo mu Burundi kivuga ko indege ya Gulf Stream GIV S-N1151 indege ya perezida yamurikiwe abarundi muri 2016 imaze imyaka igiye kugera ku 10 iparitse ku kibuga cy'indege cya Cuatro Vientos mu mujyi wa Madrid. Iki kinyamakuru cyaboneyeho gutangaza ko guhera kuri wa mbere utaha Radio RPA izongera gufungura dosiye y'indege ya perezida kuva yagurwa muri 2014 kugeza uko imeze ubu muri Espagne unyuze ku kugera mu Burundi kwayo ndetse no kuva i Bujumbura muri 2016 2017. Mu bibazo giteganya kwibandaho harimo nihe mpamvu indege ikomeje kuba i Madrid, ninde muntu wavuzwe na General Neva wafatiriye ibyangombwa byayo kandi kubera izihe mpamvu. Kirateganya kandi kubaza ibijyanye n'amamiliyoni ayigendaho buri mwaka mu kuyitaho no gukodesha parikingi. Naho muri Nigeri ibitangazamakuru 9 byo mu Bufaransa byahagaritswe muri iki gihugu. Igihugu cya Burkina Faso umufatanyabikorwa w'abaturanyi Niger na Mali mu ihuriro ry'ubumwe bw'ibihugu bya Saheli AES byose biyobowe n'abasirikari kwa kabiri cyabujije TV5 Monde kongera gukora mu gihugu. Kwa gatanu ushize igihugu cya Niger kiyobowe n'abasirikari kidacanwaka n'ibihugu byo mu burengerazuba muri iki gihe cyari cyahagaritse ibitangazamakuru 9 byo mu Bufaransa bishinjwa gukora inkuru zishobora guhungabanya umutekano. Itangazo ryanyuze kuri televiziyo ya leta rivuga ko itangazamakuru ryahagaritswe ryakunze gutangaza ibintu bishobora guhungabanya cyane ituze rusange, ubumwe bw'igihugu, ubumwe bw'abaturage ndetse n'umutekano w'inzego muri Niger. Ibinyamakuru byahagaritswe uko ari 9 ni France 24, Radio France Internationale, France Africa Media, LSI Africa, AFP izwi nka Agence France Presse, TV5 Monde, TF1 Info, Jeune Afrique na Mediapart. Ihagarikwa ryahise rishyirwa mu bikorwa ako kanya kandi bireba radio n'amateleviziyo, amawebsite n'imbuga nkoranyambaga z'ibyo bitangazamakuru. RFI na France 24 byari byarigeze guhagarikwa iminsi mike nyuma ya coup d'etat yo muri Nyakanga 2023 yazanye abasirikari ku butegetsi. Mu kuboza kwa 2024 igitangazamakuru mpuzamahanga cy'Abongereza BBC nacyo cyarahagaritswe. Tuve muri Niger twerekeze muri Brazil aho urukiko rw'ikirenga rwitambitse ifungurwa ry'uwahoze ari perezida. Urukiko rw'ikirenga muri Brazil rwitambitse ishyirwa mu bikorwa ry'icyemezo cyo kugabanyiriza igihano uwahoze ari perezida w'icyo gihugu Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro yakatiwe igihano cy'igifungo cy'imyaka 27 ariko hari umushinga w'itegeko wasabaga ko yagabanyirizwa igihano akaba yafungurwa muri 2028. Urukiko rwanzuye ko Bolsonaro ahamwa n'ibyaha byo gushaka guhindura ibyavuye mu matora yabaye muri 2022 muri Brazil, gutegura umugambi wo guhirika ubutegetsi, uruhare mu byaha byakozwe n'imitwe yitwaje intwaro, kugerageza kubangamira demokarasi akoresheje ingufu, kwangiza imitungo ya leta no kubangamira bikomeye inzego za leta. Nyuma y'urwo rubanza habayeho umushinga w'itegeko wari ugamije kugabanyiriza igihano perezida Bolsonaro. Inteko ishinga amategeko ya Brazil mu kwezi gushize yatesheje agaciro ubwo busabe bwa perezida Luiz Inácio Lula da Silva bushingiye kuri uwo mushinga w'itegeko. Urukiko rw'ikirenga narwo rwakiriye imanza ebyiri z'abareze barusaba guhindura uwo mushinga w'itegeko imfabusa bavuga ko unyuranyije n'itegeko nshinga. Uwo mushinga w'itegeko ugaragaza ko igihano cya Bolsonaro cyagabanywa kugera ku myaka 2. Unagaragaza kandi ko hagabanywa ibihano by'abakatiwe kubera imyigaragambyo yo muri Mutarama 2023 igihe abayoboke ba Bolsonaro bigabizaga bakanangiza ingoro ya perezida. Urukiko rw'ikirenga ndetse n'inteko ishinga amategeko muri Brazil, umucamanza mu rukiko rw'ikirenga Alexandre de Moraes yategetse ko uwo mushinga w'itegeko udashyirwa mu bikorwa kugeza igihe urukiko ruzarangiriza imanza ebyiri rwashyikirijwe zisaba ko uwo mwanzuro utashyirwa mu bikorwa kuko unyuranyije n'itegeko nshinga zimaze kuburanisha. Ku ruhande rw'abanyamategeko wa Bolsonaro bo ntabwo bari bigera basaba ko umukiriya wabo yagabanyirizwe igihano bashingiye kuri uwo mushinga w'itegeko, ahubwo kuwa gatanu ushize basabye ko urukiko rw'ikirenga rwasubirishamo iburanisha ry'urubanza rwe. Jair Bolsonaro yabaye perezida w'iki gihugu kuva muri 2019 kugera muri 2023. Ngaho reka ngushimire, ni hano nsoreje amakuru yaragezweho kuri uyu mugoroba wa tariki 10 Gicurasi. Nkaba mbasaba gukomeza kudukurikira. Nge na Samuel Baraka, amakuru nakagaruka.